Ikaze mu kiganiro c'imvo n'imbano co kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya 18 ukwezi kw'indwi mu 2026. Uyu munsi tubasubiramwo ikiganiro twabashikirije mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Muri iki kiganiro turabira hamwe ivyerekeye umugenzo uri mu bihugu bimwe bimwe vya Afrika wo guca imyeyo. Bamwe barashigikira uwo muco abandi bakawiyamiriza. Kuri bamwe uyu n'umugenzo mwiza ushingiye ku muco udakwiye guhebwa ugamije gutegura umwana w'umukobwa mu mabanga y'abashakanye. Ku bandi nk'amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi uwo mugenzo bawufata nk'ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa kuko ngo baba bakiri bato bakaba bataba batanze uburenganzira bwo gukora ku mibiri yabo. Uwo mugenzo uri cane mu bihugu nk'u Rwanda, Uganda, Zambia na Mozambique. Mu bindi bihugu nk'Ubwongereza igikorwa nk'ico kirahanwa n'amategeko. Ishami rya ONU rijejwe amagara y'abantu ku isi rishira uyu mugenzo mu rwego rwa gatanu rw'ibikorwa byo guca, byo gukata no guhindura igitsina c'umugore canke umukobwa bizwi nka female genital mutilation. Muri iki kiganiro turaca hirya no hino ivyerekeye uyu mugenzo twishimikije insiguro y'ababigwanya hamwe n'ababishigikiye. Muri kumwe na Siriake Muhawenayo. BBC gahuza miryango kuri Sanganiro mu Burundi ni kuri FM 89.7. Muri iki kiganiro rero tugiye kuba hamwe na Jerry Mugwiza nkaba ndamuramukije. Yego nanjye ndabaramukije muraho neza. Ego murakoze cyane turakomeye. Ndikumwe kandi na Alice Kanyana wo mu kigo c'ubuzima n'uburenganzira bwa muntu nawe nyene nkaba ndamuramukije. Muraho. Ego murakoze cyane rero kuba mwitavye kino kiganiro. Reka rero mpere kuri Mugwiza murumvise mu ntangamarara ivyo mpejeje gushikiriza. Mugwiza, uyu muco guca imyeyo muvuga ko ari umuco w'abanyarwanda ariko usanzwe uri no mu bindi bihugu bitandukanye byo ngaha muri Afrika. Urashobora kubanza gusigurira abariko batwumviza uwo muco uwo ari wo? Ni umuco nyarwanda nyine ni umwe mu mico abanyarwanda bamye bagira ariko akaba ari umuco nyine abantu bavuga bati ni imico ishaje ariko si ubundi uwo muco ufatiye ku uwo muco ukorwa gute? Ku kintu cyo kongera bimwe mu bice bigize igitsina cy'umugore bakabyongera bakoresheje imiti itandukanye ivanze n'amavuta y'inka. Kera nyine hatarazaho icyo cy'uburenganzira bw'umugore no kubuharanira ngo bavuge bati reka bari we wifatira ibyemezo, byatangiraga umwana agifite imyaka 12, 13 atangiye gupfundura amabere, akaba ari naho batangira kumutoza icyo kintu. Bakuru be ba nyirasenge bakamubwira icyo kintu agomba gukora, ariko bamwe bakavuga bati ni ibintu byakorwaga kubera ko abantu batari bafite imyambaro ihagije. Ubu tuvugana rero abantu bafite imyambaro kubera icyo kintu cyakomeza. Umuntu yasobanura yuko hari abantu bagikomeye ku mico kuko ngira ngo ku isi hose byafashe iki none ahanini byafashe iki? Ahanini byafashaga cyangwa se na n'ubu ngubu bakibikora bibafasha mu kurangura amabanga y'abashakanye neza kuruta abatarabikoze. Murabizi igihugu umuco n'ikindi wacu ntabwo rero twavuga yuko ari ibintu abanyarwanda bihariye. Mu bushakashatsi bwinshi nagiye nkora nasanze ari ibintu biri muri kano karere k'iyaga bigari ariko hakaba hari n'ahandi henshi byagiye bigaragazwa ko biri. Ariko urumva ababigwanya bavuga bati ivyo bintu nivyo guhutaza abana kuko abo bana bwa mbere nawe wabivuze bafite imyaka 12 niba baragira uburenganzira bwo kwihitiramwo. Ntabwo twabigereranya na sex mutilation kuko sex mutilation bakuraho no gukata no gukuraho. Guca imyeyo byo mu kinyarwanda bo barongera. Ntekereza yuko bino bintu bikeneye ubuvugizi burenze ubw'abantu ku giti cyabo, bikaba ubuvugizi na Minisiteri y'Umuco ikaba yabyinjiramo niba tuyifite koko, kubera ko nk'iyo ugiye kureba ejo nibwo nari ndimo gukora research mu mico y'abitwa abamursi muri Ethiopia. Abangaba bashyira disque ku munwa ugasanga bakuruye umunwa
bakurura n'amatwi bakagenda bacengezamo ibintu bituma bigenda bigara, ugasanga umunwa wo hasi barawukuruye urakora ku kananwa cyangwa ukanaharenga. Ntabwo ndumva hakorerwa campaign zo kurwanya uwo muco, kandi nabyo ntekereza bibabaza. Ariko ibijyanye no guca imyeyo akenshi umuntu niwe ubyikorera, nta nubwo abikorerwa n'abandi, nubwo wenda bitangira abishishikarizwa n'umuryango, abishishikarizwa n'abamukuriye, barimo nyina wabo, nyirasenge, se, bakuru be. Ariko ni ibintu utashyira ku rwego rwo kwangiza igitsina, ahubwo ni ukugitunganya. Ariko ababikorerwa barababara, baragwara indwara zijyanye na bimwe bita infection. Oya, ntabwo bababara, keretse ababikorewe ahantu wenda batabifitemo uburambe, ariko ababikorewe mu buryo bwiza ntabyo kuba barabizamo. Ikindi twarahinduye, ubu tubikorera abana barengeje imyaka 18. Ubwo buryo bwiza uri kuravuga ni nk'ubuhe, kugira bumve ubwo buryo bwiza uri kuravuga bwiza n'ubuhe? Uburyo bwiza ni ugukoresha imiti yabugenewe. Iyo nayo ni iyi ya kinyarwanda ya kama, mico yacu ya karande ikoze mu byatsi n'ibimera bivanze n'amavuta y'inka. Ntabwo ari ukujya kubikoresha kwa muganga wa kizungu ngo bakurure ibiki, ntabwo ari ukujya kubikoresha mu bandi bantu utamenye utizeye, ni ukubikoresha ku bantu babimenyereye nyine babizobereyemo nka twebwe. Reka duhe ijambo Alice ngero yatwumvise. Alice, wumvise mu Gwiza? Namuvesha. Wewe kuri umunyarwandakazi kandi ukaba ari n'umuco nyarwanda, abantu bose bakaba bishimira imico n'imigenzo y'ibihugu byabo, gute wewe udashigikiye yuko ibyo guca imyeyo bibandanya muri ico gihugu cyane? Ubundi rero kubwanjye numva byagombye kuba byaramaze gutangira guhanwa n'amategeko, byagombye kuba byaracitse ubu ngubu, ahubwo kwibiramo imbaraga kugira ngo bihagarare. Ariko ari jewe ari naho nkorera cya kigo nyine nkorera twavuze Health Development Initiative HDI, ntabwo dushyigikiye yuko abantu baca imyeyo cyangwa batayica, ahubwo twe tureba cyane ku mwana utaruzi imyaka y'ubukure. Ni ukuvuga ngo ubugizi bwacu buvuga ko umuntu utaragize imyaka 18 ntabwo akwiye gukorerwa igikorwa cyo guca imyeyo, cyane ko ahanini nubwo mu Gwiza atabivuzeho, abenshi abagiye bakora igikorwa cyo guca imyeyo bavuga ko babikora kugira ngo umukobwa kera nakura agashaka umugabo azashimisha umugabo. Icya mbere ibyo tubibona nko gutesha agaciro umuntu, kubera ko ntabwo umugore cyangwa umukobwa ari igikoresho cyo gushimisha umugabo, ahubwo ni umuntu ufite agaciro, ukwiye kugira uburenganzira bwe, ukwiye no guhitamo ibikorerwa umubiri we. Icya kabiri none rero tutabishimira n'iki, ni uko bikorerwa ku bana bakiri batoya ba minors. Ni nayo stand yacu, guca imyeyo ku bana bari munsi y'imyaka 18 ntabwo bikwiriye. Umuntu mukuru w'imyaka 18 ibyo akora ku mubiri we ntabwo bitureba, ariko twebwe duhagarara. Ushobora gusanga muri iyo myaka nkeka haba harengeranye. Oya, birashoboka ababikora bararengeje iyo myaka. Komeza. Rero stand yacu nka HDI ndetse nanjye nk'umu activist cyangwa se nk'umu feminist, gufata umwana uri munsi y'imyaka 18 ukajya gukora ku myanya y'indangagitsina, ukajya kuyongera no gukurura n'ibiki n'ibyo bakora byose kugira ngo azashimishe umugabo, ntabwo bikwiriye. No gukora ku myanya y'indangagitsina yiwe utagiye kumwoza cyangwa no kubuzwa n'ibindi by'ubwabyo ntabwo bikwiriye. Gucira imyeyo umwana uri munsi y'imyaka y'ubukure ni ukumuhohotera. Icyambere kuvuga ngo nta burenganzira atanga bw'uko hari ikintu cyakorerwa ku mubiri we. Naho ko umuntu mukuru yabikora cyangwa yabikorerwa yabyihitiyemo nabwo ntacyo bidutwaye, ariko ingingo duhagararaho cyane nuko bikorerwa abana bari munsi y'imyaka y'ubukure. Ikindi kandi ni ibintu biri irreversible, ntabwo bamara gucira umuntu imyeyo kongera bya bice bongera noneho ngo nushaka kugira ngo bizongere bisubirane ngo bikunde. Oya, iyo bamaze kubikurura ni ibyo nyine, cyose ukoresha surgery kandi nayo ntabwo nzi nimba ishoboka. So rero ni ibintu zingahe dushingiraho. Icyambere ni uko bikorerwa abana bari munsi y'imyaka 18 akenshi, ndetse mu Rwanda kenshi no guhera 12 kuzamura. Icyo ni cyo mbere duhagararaho, ntabwo umwana uri munsi y'imyaka 18 akwiye gukorerwa ikintu nk'icyo ngicyo, kuko nta burenganzira atanga bwo gukora ikintu cyakorwa ku mubiri we. Icya kabiri nanone ni uko bidahinduka, ntabwo ashobora kuvuga ngo ngenda kuze iyi nyeyo banciye singishaka ngo abe yayisubiza, biba byararangiye. Ni ukuvogera uburenganzira bwa muntu. Ikindi kandi ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kuko iyo myeyo icirwa abakobwa gusa. Noneho akenshi kandi nababwiye motifu irimo ni ukugira ngo azashimishe umugabo. Akenshi mu Rwanda ugize abantu baza niko basubiza. Ariko baca imyeyo abakobwa kubera abagabo nta myeyo bafise.
ariko bafite ibindi none tujye kuki batabikora kuki nta gikorwa na kimwe ngewe nzi gikorerwa umuhungu kugira ngo azashimishe umugore nakura nta gihari ariko ibikorwa bikorerwa abakobwa kugira ngo bazashimishe abagabo nibakura birahari kubera iki ntabwo umugore ari igikoresho cyo kwishimisha ku mugabo aramutse akuze akashaka kujya gushimisha umugabo cyangwa nawe kwishimisha simbizi igihe yakuze nta kibazo ibyo biramureba yabihisemo ariko umwana uri munsi y'imyaka 18 n'umwana akwiye kurindwa akwiye gushyirwa mu ishuri akwiye gushyigikirwa kugira ngo mu gihe kizaza azaba ari umugore ushikamye uteye imbere uteza imbere igihugu ariko iyo kwiga bahindura umubiri ngo azashimisha umugabo oya icyambere ntabwo uzi niba azashaka ko ntabwo abakobwa bose bazashaka harimo n'ababa batabishaka icya kabiri ntuzi niba azashaka umunyarwanda ushaka iyo myeyo ashobora kuzashaka umuzungu utazi ko n'iyo myeyo ibaho icya gatatu ntuzi niba ibyo bintu nakura nawe ubwo azabyishimira abana biga mu interna ibaza umwana najya kwiga n'ibyo bintu bamukururiye atameze nk'abandi kandi bogera hamwe ashobora guhohoterwa ku ishuri kubera icyo kintu so ntabwo dushyigikiye ko rero umwana w'umunsi wa 18 aba yacirwa imyeyo keretse umuntu mukuru urengeje imyaka akaba bishimye akaba yumva ari umuco mwiza ibyo rwose ntibitureba akaba yabyihitiyemo ariko uyu mwana w'umunsi wa 18 ntabwo tushyigikiye habe namba none garise uriko urabivuga umenga hari abantu hari nk'uburero wowe ufise bw'abantu bakuze bagasanga bimeze uko barabaciye imyeyo bikababaza akaro uko babikurako hari nk'uburero ushobora kuduha bw'abantu bamaze kwidogera ivyo bintu nawe utovuga amaze ukavuga ati ivyo turamaze kwakira abantu bangana kuba tubwira ivyo bintu hano ku kazi ntabwo twakiriye ariko jewe in my personal experience ahantu nize gatse umukobwa wayiciye kandi rwose ubona gateye ipfunwe pe buryo no koga ajyaga kwihisha ukabona gatameze nk'abandi ariko hano dufite na documentaire twakoze twanayerekanye twakoze nk'ikigo nyine ivuga ku bijyanye no guca imyeyo nubwo yavuze ngo mugwiza yavuze ngo ntabwo bibabaza ariko bamwe mu bantu bagiye babazwa bagiye bavuga ko bibabaza hari n'igihe bibyimba wibuka ko ni ikintu kidakorerwa kwa muganga ni ikintu gikorerwa hanze kandi buriya nubwo mu Rwanda dufitemo ubuvuzi gakondo bwemewe nka za massage n'ibindi ntabwo guca imyeyo biri mu bintu u Rwanda rwemeye nk'ubuvuzi gakondo ntabwo buhari bivuze ngo ababikora bikora uko babyumva n'uko bishakiye kandi bagakora ku mubiri w'umuntu bashobora bamutera n'ama infection wavuze so harimo batubwiye yuko byagiye bibabaza cyangwa se bikanabyimba bitewe n'uko byakozwe nabi hamwe n'abatarabyishimiye ariko mu bari muri documentaire hamwe n'abatarabikora ko bazi inshuti zabo n'abavandimwe babikorewe bitanejeje abo bantu uriko uravuga bamaze kubikorerwa nibo bagarutse mu nyuma baridoga ati ibi bintu iyo naza kumenya ntibyagenda gutya ni abantu babikorewe bakiri abana bakamubaza byari bimeze gute akavuga nkiri umwana w'inkora byarambabaje byarabyimbye ntabwo nabyishimiye kandi yaramaze kuba mukuru nyine ariko barabyishimiye na cya kintu ngo ntabwo bibanezeza abo ngewe nzi in my personal experience n'abari muri documentaire yacu abo twagiye tubaza ariko ntabwo ari bo babikorewe ni inshuti zabo imiryango yabo n'abandi kuko ababikorewe ntikiza ko bafite n'ipfunwe ryo kugaragara avuga ko yakorewe ibintu nk'ibyo ngibyo so muri documentaire yacu abantu dufitemo ni abazi ababikorewe ntabwo ari babikoze icyabo ariko akenshi bavuga ko birababaza cyangwa se bikanabyimba nyine babikoze nabi kandi yuko ntabwo bikorerwa kwa muganga bikorerwa ku bantu bari aho wenda bakuze n'iki nta nubwo bakoresha ibikoresho bimwe buriya bamwe bafite ibyo bakoresha abandi bafite ibindi bakoresha nta bikoresho bihari byanditswe bazi ngo ni uko bikorwa bivuga ngo ni ikintu cyane regulated buriya nko kwa muganga haba hari amabwiriza ibintu biragomba kugurwa gutya bigomba kugenda gutya bakoresha gakondo bigenga ntaki babikora uko babyumva n'isuku ntiwayizera kandi urukora ku myanya y'umwana ashobora no kuba yanarwara muri personal experience ni umuntu umwe nzi wize aho nize ntabwo yarabyishimiye kandi yarabikorewe ari umwana ariko no muri documentaire twakoze hano nka HDI ntabwo harimo umuntu wabikorewe ngo avuge ko atabyishimiye ariko twagiye tubaza abantu batandukanye babizi imyaka bazi biheraho nimba ari n'umuntu bazi wabikorewe ese byaramushimije no kandi tubona amakuru y'uko hari igihe bigenda nabi hari igihe bibyimba hari igihe bibabaza umuntu hari n'igihe kandi abatabyishimiye kandi igihe cyaramaze kurenga atari bwongere bagende wenda dusubizeyo BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Reka tuje kwa Mugwiza ngira ngo uravyumvise ivyo binubira aba Alice kuvyerekeye uwo muco wo guca imyeyo obivuga kwiki icyambere byo bavuga ntabwo ari byo reka duhere nko kuko mukoresha ivyo mukoresha ari ibintu gakondo kandi bidahuriwe ko na bose umwe wese akoresha ivyo yishake bigatuma bigira ingaruka ku babikorewe ni nk'uko iyo turwaye inkorora umwe ashobora kwivurisha umuravumba kubera ko awushoboye kandi urakarata cyane undi akabyanga agakoresha umwenya kandi bose bagakira niyo mpamvu umwe akoresha ngingo 100 undi agakoresha amatwi 3 undi agakoresha intobo undi agakoresha amavuta y'inka gusa kandi bose bigakoreka hari n'abo bavumbuye uburyo bwo gukoresha amavuta ya elayo cyangwa huile d'olive
icya mbere yaravuze ngo ni ugushimisha umugabo. None se gushimisha umugabo bibaye icyaha nacyo? Kuko ahangaha nk'abanyarwanda, nk'abanyafurika, nk'abantu bashyigikiye umuco gakondo, twebwe dushyigikira umuryango ko wubakika mu buryo buri wese uwurimo awishimira, akishimira kuwubamo. Abo ngabo rero b'abafeministe niko numvise avuga, bameze nk'abaharanira ahubwo yuko umuryango utabamo ibyishimo. Ntabwo nzi niba ariko siko yavuze gusa yuko yavuze ko ngo umugore ngo bamushishikariza ngo kuzashimisha umugabo, bityo ngo muri make ngo akaba bibona nk'ihohoterwa, mbese nk'aho gushimisha umugabo ari umugabo wishima gusa. Abagore baciye imyeyo, batanze ubuhamya butandukanye, bagaragaje ko igihe babashije gushimisha abo bashakanye nabo babyishimiramo kandi cyane. Ariko kandi yanavuze ati none no kubera iki bakata abakobwa gusa kugira bashimisha abagabo ntihagire ahantu babakata kugira bashimisha abagore. None se abagabo ntibasiramurwa ko ntarabona umuntu aza gukora kampeni yo kurwanya ugusiramurwa, biriya byo gukata nyine ibyo bibera kwa muganga. Ariko kuri constitution yabaye vulgarize n'idini cyangwa se nyine no kwa muganga, n'icyo abantu barayumva barayisobanukirwa. No guca imyeyo rero habonetse abantu bayitangira ubuhamya bakagaragaza ikintu imaze, ngira ngo nayo wenda yazagera igihe nayo ikagirirwa campaign, abantu bakayishishikarizwa nk'uko bashishikarizwa gusiramurwa. Ikindi yavuze ko ngo abagabo nta kintu bakora cyo kugira ngo bazashimishe abagore. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo ubwo nuko atabizi habaho uburyo bukoreshwa n'imiti y'ikinyarwanda bwo kongera igitsina cy'umugabo iyo yavukanye gitoya cyane. Ariko ibyo si ibintu bashishikariza cyangwa bikorwa nk'uko guca imyeyo ngaho mu Rwanda? Mwabimenya gute se ko nyine mutarabisubisa, mutarabibamo ngo mumenye umugabo nawe uburyo ahahangayikira iyo arimo kugerageza kongera icyo gitsina? Kuko hari impamvu nyinshi zishobora gutuma igitsina cy'umugabo kiba gitoya, nko kugwingira, ubuzima bubi, cyangwa se nanone bituruka mu muryango. Kandi noneho ugasanga kugira ngo azabone umugore azamufashe nk'uko bikwiriye, azamugeze ku byishimo byiza nk'iby'umugore akwiriye, biramusaba gukoresha iyo miti kandi nawe akacyongera, kandi birakorwa. Ubwo rero kubera ko Alice atabizi, byaba byiza atavuze ngo nta kintu umugabo akora ngo azashimishe umugore. Oya, ahubwo bose barabikora, nuko wenda bari amakuru aba ari mu gikari. Ubundi ibi bintu nta nubwo byakundaga kuvugirwa ku karubanda. Ubwo byabaye ngombwa ko tubivugira ku karubanda kubera ko hari abaza kubisenya mu mpamvu tutaramenya neza. Ubwo biba ngombwa ko tubivugira ku karubanda, reka tubabwire ko icyo yavuze cy'uko ngo abantu babikorerwaga bagifite imyaka 12 icyo ntabwo kikibaho, ntabwo binashoboka, ntabwo byakunda. Abantu benshi barabisobanukiwe. Ubu ngubu tubikorera abakobwa bari hejuru y'imyaka 18. Mbabwira yuko bikoreka cyane kugeza no ku myaka 50 ushobora guca imyeyo bigakunda, kuko ni umubiri. Icyo navuze cyo kubigereranya n'indi mico ya mutilation ari byo navuze ko nge ntashyigikiye. Mutilation génitale habamo ibyo bita incision muri biriya bihugu byo mu ihembe rya Afurika, habamo ikintu kijyanye no gukataho, bakagira ibyo bagakuraho cyo mu Gifaransa bita clitoris. Ntabwo natinyuka kukivuga mu Kinyarwanda. Icyo nacyo ni ikibazo kuba tudashobora kuvuga ibice by'umubiri wacu mu Kinyarwanda, ariko twabivuga mu zindi ndimi tukumva ntacyo bitwaye. Ni kwa gucinyizwa nyine, harimo gucinyizwa k'ururimi rwacu, harimo gucinyizwa kw'imico yacu. Ni ukuvuga ngo gufata guca imyeyo ukabihuza na byita gute biriya byo gukuraho, n'ugukurako. Gufata guca imyeyo ukabigereranya no gukata ni ukurengera. Ahubwo abanyarwanda bashyigikira umuco nyarwanda twakagombye gushyira hamwe tukamagana icyo kintu, kubona abantu bakora ubushakashatsi bakamenya ukuri neza, ariko kwa kuri bamaze kumenya bakakurengaho bakikorera ibindi. Bagafata umuco dukora wo kongera bakawugereranya n'abakuraho. Mu by'ukuri kongera no gukuraho ntabwo numva ahantu bihurizwa. Kuba bishobora kubabaza ni bisanzwe, ni nk'uko n'upfumura amatwi nawe ashobora kubabara, ugasanga wenda habayeho kubyimba, akazamo aka infection. Iyo infection tukayivura dukoresheje umushishiro igakira. Tubu noneho twabonye n'ibirungo bituruka hakurya hirya no hino, izo za Crudo Girofle zirabikora neza cyane. Kuba hashobora kubonekamo infection
ntabwo ari ikintu cyatuma umuco wacu urandurwa ukarandurwa abantu bivuye inyuma bakageza ubwo banabishingira n'amakampani. Ego reka twumvise Alice ngiye ngurumvise arakumaza amazinda yuko noneho ivyo mwari mufise kwamakenga ko abana babikorerwa ari bato ku myaka 12 babivuyeho ubu bikorerwa abantu bo kuva ku myaka 18. Ngira ngo ngaho rero nibaza ko musha mwumva ko mushobora gushigikira ngira ngo uwo muco. Ntabwo twavugikira uko n'ubundi ntusobanutse. Ubundi bivuze ngo byavuyeho ryari. Hari inyandiko kigaragaza ko byavuyeho. Kurumva wenda ni mukize niba hagarariye abantu bose bacimye mu Rwanda n'u Burundi. Ariko ubundi nta kitwemeza ko byavuyeho. Keze ari nk'umuntu bishinzwe kugira ngo hari n'itangazo kuba bikora. Uko ababikorera mu nce zitandukanye. Ashobora kuba batagikora bari mu 18 ariko bagenzi be bakaba babikora. Urumva keze niba hari association y'abantu bishinzwe bakaba baremeranyije ati mu 18 ntabwo tukigera gute ntabwo tukibacira imyenda bakabihagarika tuhagararaho cyane ariko uvuga ngo twe ntabwo tubikora wowe se ninde nande kiretse wenda nimba association bafite cyangwa afite umuryango wenda wabyo bakaba barumvikanye ko bose batakibikora ariko twebwe nabwo ko documentaire kandi ko ejo bundi biravugwa ko bakorerwa bakiri abana batoya kandi no kuva na kera hose byakorerwaga akenshi cyane abana bakiri batoya kandi bakorwa mu ibanga bikorwa na nyirasenge w'umwana cyangwa nande kandi umwana mbwa ati byamahariye bakahita bamukora atazi nibigiye kubibyari rimwe rimwe n'ababyeyi batazi ko bigiye no ese bimara umunsi umwe canke bimara iminsi mu bo twabajije hari ibikorwa gake uyu munsi ejo bakongera ejo kumenya ni process kugenda bakura gake ariko twebwe icyo duhagararaho ni iki umuntu mukuru uzahitamo kubikoresha pe ntacyo dutwaye ikibazo ni ku bana batoya ariko aho yakumaza amazinda ari gucira umwana ngiye nabona bako nyamazwe ko umuntu umwe se kandi bikorwa n'abantu benshi cyane ntabwo tuzi ngo bikorwa n'abandi urumva kiretse bose bahari bakatubwira ngo ntabwo tugikorera abantu bari munsi y'imyaka 18 ariko bishobotse abantu bose babikora wenda hakaba nk'iyo awareness cyakaza iryo tegeko rivuga ngo nta muntu ucira imyeyo umwana uri munsi y'imyaka 18 byaba ari byiza pe kuko abandi bantu bakuru nk'uko ngana uku baba bagize gute baba babishyemo niyo basohora iryo tegeko gusa cyangwa se iyo bagasohora policy ivuga gutyo ko umwana uri munsi ya 18 bitemewe ari cyagenwa n'amategeko kumucira imyeyo kuri twe byaba bihagije abasigaye babikora baba babihisemo babaye n'abakuru byacyo byaba bitwara ariko umwana mutoya ntabwo bigize gute ntabwo bikwiriye ntabwo tushyigikiye n'ahantu zinda cyane mbere yo gukorerwa umwana uri munsi y'imyaka 18 kubera ko umwana munsi y'imyaka 18 nta consent atanga n'abantu bakuru rwose ntibari muco bashaka gushyigikira nimba bibanejeje byo ni ibyabo ntabwo kabitindaho kubijyanye no gusiramura turabizi ko mu Rwanda biranashishikarizwa kubera iki kubera medical reason ni impamvu zo kwa muganga z'ubuvuzi sida vuba nk'uko nako kwandura HIV vuba nk'uko umuntu utarasiramuye yayandura ikijyanye n'isuku n'ibindi n'ikintu cyasohotse kizwi tuzi neza ko ari impamvu z'ubuzima bw'uwo mugabo bari gufasha bitandukanye byo guca imyeyo nta medical reason zihari nta mpamvu ariko hari impamvu yo gushimisha umugabo nayo ntaho yanditse ni igihe wakiri hanze kivugwa tubonye umuntu twemera ko ngewe kandi nawe ntawe nubwo ngo waruhamye bwinshi twebwe wamye ntabwo tubona ntabwo wasaca ingano guhita ubona gutya wenda ubone buri hanze ariko ibyo ntabwo dushaka kubitindaho kandi nabwo ntabwo umwana wawe musiramura ku ngufu keretse ubyemeye nk'umubyeyi ariko hari impamvu zo kwa muganga zizwi hari ubushakashatsi hanze bwasohowe hanze bwa ngo umuntu usiramuye hari dangers n'izi arinzwe kuruta utarasiramuye bitandukanye no guca imyeyo ko nta mpamvu n'imwe ku buzima bw'umugore ihari bwa ngo iyo bamucira imyeyo imuteza imbere gutya na gutya ashaka kubikora ku bushake bwe nabikore ko abikore akuze. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Umuntu aribaza ati none abanyarwanda bo muri rusangi uwo muco bawubona gute reka twumvize aho twashoboye kubaza nzi ko ari igikorwa abanyarwandakazi cyane bahambere ko no muri iki gihe abantu bamwe na bamwe baracyabikomeyeho nk'umuco kandi bumva ko ari ibintu bigira uruhare runini mu kubaka urugo ku mukobwa ngo umukobwa utaragwa bikoze kera mu muco bamufataga nk'ikigoryi cyangwa se umuntu w'icyomanzi niko bavugaga ariko nyuma amaze gukura nsanga ni ibintu bihabanye n'ijambo ry'Imana kubera ko ngo ni nko guca imanzi kwiyongereraho ikintu Imana itakuremanye ariko numva ibyo bintu bitari byiza pe kubera ko ibintu umuntu yakururaga kugira ngo abikure nibaza niba bitajyaga biba birebire bikaba byabuza umuntu kugenda cyangwa kwambara imyenda y'imbere bikaba byatuma bimujena uko mbyumva numva
guca imyeyo muri iki gihe bitakiri ngombwa, kuko uko amateka bitubwira mu myaka ya kera yatambutse, tuzi ko guca imyeyo byakorwaga kubera ko babaga batambara, ngo nta myambaro yajyaga ibaho ku gitsina gore cyangwa igitsina kobwa mu magambo make. Ubwo rero babikoraga kugira ngo bibambike. Numva kandi bavuga ko ngo byafashaga umukobwa cyangwa se umugore kuzabyara bitamugoye cyane, ikindi ngo bikongera n'uburyohe cyangwa se ubwiza cyangwa se uburyohe mu mibonano mpuzabitsina hagati y'abashakanye, bigatuma bagirana urukundo. Kubw'iyo mpamvu rero numva ari ikintu cyiza cyane, abantu bagakomeje kugikora niba ari uko nguko bimeze. Ni nk'imyumvire ya kera, ariko mu by'ukuri ntacyo bimaze, kuko ngira ngo n'abataraciye imyeyo urugo bararwubaka rugakomera, ibyo byishimo bikaboneka. Numva rero n'umuhango wa kera gusa wari uriho, ntacyo mu by'ukuri tubona bimaze. Ku kintu kijyanye no guca imyeyo, mu muco nyarwanda byari bisanzwe ko byabagaho, bigakorerwa umukobwa ugeze mu bwangavu cyangwa se wenda kuhasatiraho gatoya. Rero byabaga ari uburyo, nkurikije uko babivuga ntabwo mbizi neza, byabaga ari uburyo bwo kubafasha gusigasira umuco nyarwanda kugira ngo bagire umwambaro ubambika, haba mu gihe bagiye kubyara cyangwa se mu gihe bari gukora amabanga ngo y'abashakanye, niko twumva bigira icyo bibafasha mu bijyanye n'ibyishimo byo mu buriri, niko tubyumva. Ntabwo tubizi neza niba koko, ntabwo njye mbizi neza niba koko hari icyo bimara. Rero ku bwanjye ruhande numva uwabikora yabikora ku giti cye, ariko n'utabikoze atakaba yenda acirwaho iteka bitewe n'imyumvire ye cyangwa se n'uko yumva ibintu igihe yaba yumva ko ntacyo bimutwaye. Njyewe rero ukuntu mbyumva ibintu by'imyeyo, wenda kera ukuntu babitwigishaga, barakubwiraga ngo ujye ujya mu rubohero, nyine ba nyogosenge bakakwigisha, ukazagenda wumva ko ari ibintu ngo byo kuzashimisha umugabo. Ariko muri iki kinyejana abana b'iki gihe mbona bazi ibintu byinshi, basobanukiwe ko kugira ngo abantu babana bishimane ntabwo bisaba imyeyo rwose, bisaba kuba baganiriye, mwibaniye neza n'umutware wawe, nta bibazo mufitanye, ntabwo mwabura kwishima. Ubu rero ngewe rwose mba numva bitakiri ngombwa, kubera ko kugira ngo byateraga n'indwara cyangwa bikanaryana ukurikije ukuntu twabikoraga. Ababikoze ntabwo ari bibi, ariko ntabwo numva abana b'iki gihe babikeneye rwose, ngewe nuko mbyumva. Ibintu byo guca imyeyo cyangwa ibyo nzi ko ari umuco wa kera, nzi ko hari byanarangiye, ariko nzi ko ari abagore babikoraga ngo banyango bashimisha abagabo. Ariko ibyo ngibyo rwose, ibintu byo guca imyeyo nta bikibaho kuri iki gihe. N'ubundi twajyaga tumva babitwigisha, bagakomeza babitwigisha no mu mashuri, twajya nko kwa masenge bakabitwigisha, yego bakatugira inama cyane, nyine twumva ko ari ibintu bikenewe. Ariko ntago mbizi nimba muri iki gihe bikenewe cyane. Mu ma blood shower, yego uzasanga ahantu henshi ba nyirasenge b'abantu, iyo umuntu agiye gushaka baramwicaza bakamuganiza, bakamubaza nimba yarabikoze cyangwa atarabikoze. Yaba atarabikoze bakamugira inama yo kubikora, kuko njye numva ngo niyo umuntu akuze yabikora. Yego urumva ko mu by'ukuri nyine n'ibintu bikenewe, n'ibintu bikenewe, kuko nimba kuva kera barabyigishaga kugeza n'akanya bakababyigisha, barumva ari ibintu bikenewe. Akenshi cyakorwaga ngo n'abamama bakuze se cyangwa ba nyirasenge cyangwa abandi bantu b'abamama bakuze b'inararibonye. Ahanini icyo gikorwa nyine ngo bagikoreraga abakobwa bagamije nyine ngo kugira ngo niba urugo bazajyamo bazabe bubashywe. Ku kijyanye no kuba ari igikorwa ubu ngubu cyakomeza, njyewe numva nyine atari ikintu gikwiye kuba iki gihe kibandwaho, kuko wasanga kibaho mu muco wa kera kandi ibintu bigenda bihinduka. Mugwiza, urumvise aba batandukanye bo mu Rwanda uko bavuga uwo muco. Bamwe baravuga bati wokomeza, ariko benshi baravuga bati uwo muco ni uwa kera dukwiye kuhagarika. Wewe ubivuga kwiki? Byose biterwa na buri muntu n'amakuru yahawe, cyangwa se naho yakuriye, cyangwa se n'uburyo yabonye ibintu, kuko abantu bose ntabwo bakunda ibintu bimwe.
umuntu ashobora gukunda gushyiraho tatuwaje kandi akayishyiraho imubabaza, ndumva bavuga ngo nibarwanye tatuwaje ngo kuko zirababaza. Hari n'abantu bashyiraho tatuwaje uruhu rukabyimba cyangwa se akamera nk'aje ngo ngerega ntabwo mbona na question alarmante ihari. Ikibazo gikomeye cy'ingutu kirimwo. Ntabwo ari ikibazo gikomeye cy'ingutu rwose, ibintu byo guca imyeyo ntabwo ari ibintu warinda ushingira za ONG, ntabwo ari ibintu byashyirwaho campaign ngo z'abafeministi ngo bajye kubirwanya. Nta kintu byishe, niba bumva ntacyo byishe ubwo nta n'icyo bikijije, niba bumva ntacyo bikijije ubwo nta n'icyo byishe. Ntabwo ari icyo kibazo gikomeye cyane u Rwanda na Afurika muri rusange bahanganye nacyo. Ariko wumvise abantu bariko baravuga, ubumvise ko bariko baravuga, hari abavuga bati ibyo bintu kabisa n'ivyakera ntibinakenewe, kandi urwaruka rwa none uyu munsi bafite n'uburyo bashobora gushimisha abagabo batarinze guca iyo myeyo. Nta kibazo rwose, abumva bidakenewe babyihorere, abumva bikenewe babigumane. Ubwo niko bigenda, ubundi nta n'ubwerega babona igitekerezo abantu bahurizaho. Njyewe icyo ngarukaho ni icyo ngicyo kijyanye no kuvuga ko bikorerwa abana. Urugaga rw'abaganga gakondo rwatanze n'amatangazo, kirazira kikaziririzwa, nta muntu wemerewe kubikorera umwana utaragira imyaka 18 ngo abe ari we ubyiyemerera. Iyo umubyeyi abyigishije umwana akabimwumvisha afite uburyo, kuko ababyeyi bose ntabwo barera kimwe, akagira ukuntu abimwumvisha, ugasanga wenda umubyeyi aravuga ati njyewe nkurikije ukuntu wenda nagize mu rugo rwanjye bitangora kubera ko ntabikoze, ndumva nshaka ko umwana wanjye abikora hakiri kare. Hari urugero tumubwira atagomba kurenza santimetero imwe kugira ngo umwana akomeze n'ubundi ari hagati no hagati, adafite bya bindi birebire bizambagurika aho ngaho, atanari nuko yavutse. Hanyuma yazakura yazakifatira icyemezo akaba yabyongera ariko afite aho ahera. Ariko ngaho wongeye kuvuga ko ari umwana, wongeye kuvuga ko umuvyeyi muhanura ko uwo mwana bomugirira santimetero imwe, kandi mu kanya mwari muvuze ko ivyo gukorera abana mwabihaga. Keretse ari umuvyeyi, none umuvyeyi wamubuza gupfumura umwana w'amatwi abishaka, ko ari n'urugero. Ntabwo ababyeyi bose barera kimwe. Hari ukuntu ashobora kubyumvisha umwana we w'imyaka 15, 16, akaba yamubwira ati tubigenze gutya na gutya na gutya na gutya. Abo ngabo iyo batuganye tubagira inama ko utarenze iyo santimetero imwe, kugira ngo nagira 18 agahitamo kongera azongere, nahitamo kutongera ariko ntanagume uko yavutse. Nicyo ngicyo navugaga. Ariko ntabwo rwose nta muntu imyaka 12 ubikorerwa, na cyo ndagihakanye. Yivugiye neza ko nta bantu bigeze babagana bababwira ko byabababaje, usibye gusa ababivuze ko ngo byababayeho mu kahise. Rero ibya kera ntabwo bikwiriye kuza gutuma ibya none biba victime yabyo, cyangwa se ibya none byamaganwa kubera ibya kera. Hari n'ibindi bivuga yuko abo bana kubera bari bato umutanguye kubakorakora ku gitsina cirondoka bishobora gutuma uwo mwana atangura imibonano mpuzabitsina kiri muto. Bishobora, ariko ntabwo ariko bimeze. Iyo uvuga ikintu gishoboka ni ukuvuga ngo gishobora, ni probability ihari ariko ntabwo byabaye. Ubu tuvugana rero ahubwo nibwo ubona ko hari ubusambanyi burenze, bitewe n'uko igihe cyo guca imyeyo ni nabwo abakobwa bagirwaga inama yo kurinda ubusugi. Ni ukuvuga ngo hari igihe ugira ngo urimo urarandura ibyatsi mu busitani ugashiduka waranduye n'indabyo. Niba wumva yuko guca imyeyo ari ikintu cyaranduka, wiyibagije yuko aho ngaho mu rubohero ari naho hatangirirwaga ya masomo barimo kujya kubahera kuri izo za bridal shower. Ugasanga umuntu nibwo agiye gushyingirwa batangiye kumubaza ibyo guca imyeyo. Ntabwo ariko bigenda, yakagombye kuba yaratangiye kubibazwa akiri muri 18, 19, nibura kuzuza 21 yemerewe gushaka hari ahantu agejeje. Ubwo se ugiye kumubaza ibyo ngibyo muri bridal shower? Numva ko ibintu byicuritse, ahubwo abantu barimo kutwicira umuco bagatuma babana bategerwa, bagatuma babana badahabwa uburere hakiri kare ngo umwana amenye yuko ubwo busugi agomba kuburinda. Icyo waruvuze rero yuko ngo kubakorakora ngo bishobora gutuma habaho gusambana, nabyo byagiye biba, ntabwo nabihakana. Aho baba bakora bagira ngo barambure, babyita kurambura, babyita kunanura, babyita no guca imyeyo nyine n'irindi zina ntashaka kuvuga. Aho byagiye bivamo icyo bita libido cyangwa se ubushake bukazamuka mu buryo burenze. Ariko nyine ni naho umwana yagirwaga inama. Mu gihe ubu ngubu ubwo bushake iyo buzamutse adafite uwo mujyanama umuri hafi,
birangira nyine arimo kugenda bukoresha mu kavuyo aribwo ubona inda ziterwa abangavu zarushijeho kwiyongera kandi umuco wo guca imyeyo waracitse. Alice wumvise bajya twagiye turabaza hirya no hino mu Rwanda ico bavuze kuri ico gikorwa cyo guca imyeyo ariko kandi wumvise n'ico Mugwiza abivugako. Wewe uvuga iki kuri ivyo byose yaheje gushikiriza? Icyo ngumaho ni cya kindi abashaka kubikora ubwo babikora ntaho babujije, abatashaka bakabireka, ariko bye gukorerwa umwana uri munsi ya 18. Atanze urugero umubyeyi ushaka kubikora ngo baramubwira ngo basakore santimetero, niyo santimetero imwe ntikwiriye. Ntagomba kujya ku myanya y'agahita nayo umwana ujye kuyikurura ujye kugira gute. Mumureke nakura akarenza 18 azumva amakuru nazabura yumvira nahangaha yumvira nabishima bikore natabishima bireke. Nta mpamvu yo kumukorera ibintu akiri umwana. Ico cavuyemwo yavuze yuko bagira abarenze 18. Icyo ndi kuvuga icyambere nubwo yavuze ngo urugaga niki ntabwo ko urugaga gusa hari n'ababyeyi babikorera abana, hari n'aba anti abanyirasenge b'abana babikorera, hari n'abo nzi babikorera n'umukozi wo mu rugo. Ntabwo ari bose ariko hari abazi yuko bikwiriye ku mwana uri munsi ya 18. Ntabwo bikwiriye, yaba ari umubyeyi yaba ari umuganga yaba ari nta muntu n'umwe ukwiye gucira umwana umyeyo uri munsi ya 18, yaba ari santimetero imwe yaba ari munsi yayo. Nta mpamvu yo kujya guhindura imyanya ndangagitsina y'umwana. Ikintu kuvuga ngo female genital mutilation ntabwo yegeranye no guca imyeyo, ariko byose ni uguhindura. Wenda gukata birakabije cyane, hari n'igihe bapfa kubera kuva cyane, ariko sio byose ni uguhindura igitsina cy'umwana. Nta tandukaniro ririmo. Iri hari wenda nuko bimwe bikabije indi bikaba bidakabije cyane, ariko byose ni uguhindura igitsina cy'umwana kandi nta mpamvu n'imwe y'ubuzima bwe uri guteza imbere. Rero niba ashaka kwihindurira yakihindurira akuze. Hanyuma no ku bantu bakuru rwose ngewe nta nicyo nakirirwa mbabwira pe, abazabishima bazabikora, batazabishima ntibazabikora. Standi yacu gusa ni ku bana batagize imyaka y'ubukure. Naho abandi bo ntago umuntu wamutegeka ku mubiri w'abantu bakora bitandukanye ku mubiri wabo, ayavuza amatatuwaje abayashyira n'abatayashyira, abapfumura abandi badapfumura. Ibyo ni uburenganzira bw'umuntu mukuru, ntabwo wamutegeka ko azagenza umubiri we. Ariko ku mwana none ari ikibazo. Naho abakuze bo n'undi utabishaka ntawe uzabimuhatira, niba yahisemo kubikora ntiwamubuza yamaze kubyishyiramo. Ubwo rero twebwe aho duhagaze gusa ni ku bana tuzi imyaka y'ubukure, ntakwiye kubikorerwa n'umubyeyi cyangwa abapfana cyangwa umuganga. Nta muntu n'umwe kumukorera igikorwa nk'icyo ngicyo. Naho ukuze we niyo yabyikora ntabwo rwose byabicira. None kuri mwebwe urumva mwe muvuga muti umuntu akuze naho ashaka bikore nta ngorane. Nimba mubyemera gutyo rero ni ukuvuga yuko bijya byo kubishira mu mugwi umwe no guca ibihimba by'irondoka kubikata ntibijanye. Ikibazo kiremeye nuko babikorera abana nabo imyaka 7, 8, 9, 12 nabo bikorerwa abana. None se umuntu mukuru afashe umwanzuro kujya kwikatisha wamukorera iki? Hari nk'abantu bihindura ibitsina, akaba wenda yaravutse ari umugabo akumva ntabwo yimva nk'umugabo akajya kwihindura kugira ngo amere nk'umugore. Hari n'umugore aba yaravutse agaragara nk'umukobwa ariko yakura akimba nk'umugabo akenda agakutishaho amabere kugira ngo agaragare nk'umugabo nk'uko abyifuza. Ibyo nta hantu hamwe bihanirwa. Mbere n'umuntu mukuru ashatse kujya kwikatisha nka kuriya za Uganda na Kenya nta kintu wabikoraho. Ikibazo ni uko ababikorerwa benshi n'abana batoya, aho niho hazira ikibazo. Twagerageje kurondera kumenya muri bamwe batsimbataye cyane ku mico n'imigenzo yo mu Rwanda, nk'abavuga ko bagize n'ubushakashatsi ku buzima bushingiye ku muco. Rero twarondeye muganga rutanga rw'amaboko Nyagasani imandwa nkuru y'u Rwanda. Turamubaza kubera avuga yuko ashishikariza abantu kugumya ibintu gakondo yo mu Rwanda. Tumubaza kuri iki kibazo nawe atwishura gutya. Nakoze ubushakashatsi ku muco w'u Rwanda n'ubuzima rumuganga. Umuntu ni ndatandukanywa n'umuco we. Icyambere mu muco w'u Rwanda ni ukureba icyo kintu cyo guca imyeyo kivuze iki. Ni umuhango n'umugenzo ukomeye ku buryo ahubwo iyo utawukoze haba hari ibyo utubahirije n'ibyo utujuje mu Kinyarwanda kugira ngo ube uri umukobwa n'umugore muzima wo kubaka urugo. Ibyo wabisoma nko mu gitabo cya Bigira Umwami cyitwa Imihango n'Imigenzo n'Imiziririzo mu Rwanda yerekeye abantu bazima n'abandi bantu bazima. Umuco rero wo guca imyeyo ku Banyarwanda ntabwo ushobora kuwuhuza na biriya umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS ivuga ko ari female genital mutilation, kubera ko mutilation ni uguca ibice runaka by'umubiri ku gitsina. Ntabwo ari byo rero, ahubwo hariyaho ni ukongera. Nge rero ahubwo ndakubwira icyo nabonye bivuze
byamariraga abanyarwanda, uretse kuba bavuga ngo wari umwambaro kuko icyo gihe abantu ntibambaraga, umuntu niyicara ataba yambaye ubusa. Hariho n'ikintu gikomeye kijyanye n'imihango n'imigenzo kuko babyita guhamura ubugiri n'ubugwiza. Ukuvuga yuko utaragize ibyo mu kinyarwanda, kuko ntibanabigira gusa ngo babikoresha imiti gusa, babikoresha n'imitongero kandi ijambo rirarema. Bene uwo muntu atubya abantu n'ibintu, ni nayo mpamvu babasendaga mu kinyarwanda. Yewe nakoze kuri filozofiya yabyo na psychology yabyo, ibijyanye n'imbonezabitekerezo yabyo. Hanyuma ku rundi ruhande twarasesenguye nk'abaganga turareba ngo ariko ibi bintu hubwo bibitse iki nanone, kuko nubaza nk'abantu bakuru, sinzi niba hari abo mwabajije, bo bazakubwira yuko ahubwo byongera uburyohe no kwiyumvanamo mu bijyanye n'umubonano w'abashakanye. Iyo urebye usanga biriya bice bakurura bita imyeyo mu kinyarwanda, ubivuze uko biri nibyo bita imishino. Muri icyo gitabo cya Bigira Umwami n'abandi bantu bakuru wabaza, bavuga iyo bakurura bavuga ngo imishino yuzukuru cyamagana, imishino yuzukuru cyamagana, imishino yuzukuru cyamagana, inshuro 3. Bavuga ngo uko ngwiza ibi ngibi, kuko babyita kugwiza, aba ariko nzagwiza n'abantu n'ibintu. Amagana n'inka, inka ni ikimenyetso cyo gutunga no gutunganirwa, ni ikimenyetso cy'ubuntu mu bantu n'ibintu, cy'urukundo, ikimenyetso cy'ubutunzi. Bivuze ngo abagore nibo babihamura mu rugo, iyo batabigize baratubya. Ni nayo mpamvu usanga abagore bitwa ba mugwiza, bakabagwiza, bakabagwira, hari n'abitwa bakagwiza. Ni ibyo ngibyo baba barengurizaho. Ahubwo wajya kureba mu bijyanye n'imiterere n'imikorere y'umubiri w'umuntu bishingiye ku buzima bwe bwo mu mutwe, physiologie du système nerveux, ugasanga ahubwo biriya bice babaga bakuza imyanya myumviro yo muri ubwo buryohe cyangwa se muri uko kwiyumvanamo mu kubonana kw'abashakanye. Ndaguha urugero, uburyo umuntu yumva ubwo buryohe cyangwa se uko kwiyumvamo mugenzi we gukururwa nawe ni nk'ubukirigitwa. Umuntu agiye kugukirigita agukozeho n'ugukirigisa atagukozeho ntabwo bimeze kimwe. Gukirigita umuntu ufite ubwoya ku ruhu n'utabufite, ni ukuvuga ukorakora ku ruhu rwe gake gakeya nk'umwagaza, bene abo bantu umuntu wakumva ubukirigitwa byoroshye ari ufite ubwoya ku ruhu, ari n'utabufite uwakumva ubukirigitwa vuba yabarinde. Ndibaza yuko uwakumva ubukirigitwa kurutaho n'ufite ubwoya. Ubundi uruhu rurumva, ariko buriya bwoya wabugereranya nka antene, ni ukuvuga imyanya myumviro yakujijwe. Kuri umuntu azamura antene ya radio kugira ngo arusheho kumva amajwi cyangwa ibiki birimo guturuka kuri radio imuha ibyo yumva. Noneho rero imishino nayo kuyikurura ni nko gukuza ya myanya myumviro, noneho wagize ibyo ngibyo bigatuma agira ubushake. Ni nayo mpamvu bavuga ngo bene abo bagore baryohera abagabo babo, ariko nabo ubwabo bataretse kuryoherwa. Kuko none bavuga yuko uko gukwega iyo mishino bishobora gutuma noneho wa mwana w'umukobwa atangura gushaka abagabo hakiri kare. Ntabwo ari byo, kuko babikoraga mu bwangavu, bakabikorana hagati yabo, bakabikorerwa na ba nyirasenge, bakabikorerwa na ba nyina wabo. Ntabwo rero bituma bajya gushaka abandi bagabo, kuko ahubwo cyaraziraga, barabyigenderezaga. Ibyo ngibyo ni ibintu by'imyumvire y'iki gihe abantu basigaye bizanamo, ariko ntabwo ariko byari bimeze, kuko urasanga n'inda z'indaro zari nkeya. Uyu munsi wa none ahubwo abantu batagica imyeyo, nibwo inda z'indaro zabaye nyinshi, kubera yuko imyeyo yacirirwaga mu rubohero. Urubohero niho abantu bigiraga iyo mico kama ijyanye n'abo bari bo, noneho bakaba abantu b'umutima. Ubundi guca imyeyo mu mbonezabitekerezo yabyo cyangwa se filosofiya yabyo ni ukuremamo umuntu kuba umuntu w'umutima, kuba umuntu ushobora gukingaho, kuba umuntu ushobora kuzibaho ibye ntibyinjirirwe n'uwo ari we wese. Ni icyo ngicyo guca imyeyo bivuze. Ahubwo ibyo bintu bikuye mu Banyarwanda ukabikura mu Barundi, ngira ngo nabo barabigira, ukabikura mu Bagande, waba bakuyemo kugira umutima w'ubunyarwandakazi, mbese w'abantu b'igitsina gore. Ariko kandi baravuga yuko abo bana babikora bakiri bato, badatanze ubwo burenganzira, bikavuga ati birabahutaza kubera nta burenganzira baba babahaye, baba bakoreye ibintu byo guhutaza uburenganzira bwabo.
hari ikintu numva aba bantu twitwa ngo ni abanyafurika ariko ubundi izina ryacu ni abakama abamana bagomba kwigendereza. Ibi bintu byadukanywe na mpuzamahanga mpatse ibihugu bivuga ngo uburenganzira bwa muntu kandi ahubwo ari ugufasha abantu kurenga inzira. Ikintu bita uburenganzira ni igiki? Twebwe mu Kinyarwanda no mu Kirundi muri uyu muco wacu tuvuga ngo ahubwo umuco wacu tuwutoza abato bagitaguza, ni ukuvuga bagitangira kugerageza gutera urutambwe rwa mbere, kwa kundi bagitamba mu mbuga bazarinda basaza batarawutakobwa. Uragira ngo ibyacu tuzajye kubyigisha abarenze haniro? Uburenganzira n'urukundo ku mubyeyi we wamubyaye uzi bimufitiye umumaro. Ibintu byubakiye ababyeyi bacu n'abakuru n'abakurambere ujya kuvuga ngo kubyigisha abana ni ukubabuza uburenganzira gute? Noneho tuzigisha abana kwifata neza baramaze gukura. Ni nabanda kumva neza rero mwege muvuga muti umuco nukomeza cyane kuko umuco ari wo shingiro. Igihugu kitagira umuco kirasenyuka. Ndabibutse ko ikiganiro ari mvo n'imvano mugikurikiranira kuri Facebook kuri BBC Gahuza no ku rubuga rwa BBC Gahuza akaburungu.com hamwe no kuri Radio Kisoro FM iri muri Uganda. Arise ngira ngo urumvise ibyo avuga yuko umuntu aca imyaba ari umugore w'umutima, umutegarugori w'umutima, akavuga kandi yuko umuco ukwiye kubandanya na bimwe mu byo twagiye turavuga. Ngira ngo urumvise icyo bivuga ko hari n'ibindi yavuze yuko utakoze ibyo bintu ngo ntubure umutegarugori ubufite ibyo utujuje, akavuga yuko uwo muco bawutongera bavuga ngo wari wo kugira umuntu agwiza abantu n'ibintu, ko uwo mugore aba atabikoze ashobora gutuvya urugo. Ibyo byose bivuga ko ikigariza niyo atemera uburenganzira bwa muntu ngo nubwo umwana ntabwemera, ariko umwana agira uburenganzira. Kuvuga ngo ababyeyi be n'urukundo n'iki, tuzi ababyeyi benshi bahohotera abana, hari n'ababyeyi bihekura, ababyeyi biyicira abana, hari ababyeyi basambanya abana babo. Ntabwo nk'umuntu ari umubyeyi w'umwana byemeye ngo n'umukunze. Umwana si w'ababyeyi, umwana w'igihugu, umwana wa community. Ntabwo rero umubyeyi gusa ari uhagije ngo amumenye impamvu y'umubyeyi ahohotera umwana we bamumwambura akaba yanabifunze. Gusa ntabwo namiranwa nabo nk'ibyo kuba ngo baraturaga cyangwa ngo bakazana imikino. Abakore bose bashimye uko babaye abakire, ntabwo bose ariko bagwiyije nk'uko yasobanuraga. Afite imyemerere nyine n'iki, ariko ntabwo imyemerere twagenderaho ku burenganzira bwa muntu. Ntabwo u Rwanda ari akarwa, turi mu isi, tugomba kugendana n'abandi. Hari amasezerano mpuzamahanga arwanya ihohoterwa rikorerwa abagore, rikorerwa abana, ariko n'u Rwanda rwagiye rusinya kuri ayo masezerano. Umuco wo gukurura imyanya y'imyibarukire y'abana tugutumyeho wanditse gusa ntaho wabona. Tucyegera nose baciniye ntabwo tasanga ari abakire, ntabwo ariko bagwije, n'abatarayiciye ntabwo batindahaye ngo babakene. Ntacyo byakije, nta nicyo byishe. Gusa iyo bikoreye umwana ho ni ukurengera bikabije cyane. Ntekereza ko nawe akwiye guhindura imyumvire, akumva ko umwana ari uwo kurindwa no gushyigikirwa, atari uwo kujya gukorera ibibonetse byose, cyane cyane igihe atari yanagera n'imyaka yo gutanga uburenganzira bwo hari ikintu gikorerwa ku mubiri we. Urakoze Mugwiza, ngira ngo nawe wumvise ibyo aheje kuvuga kandi wumvise Alice uko abisigura. Mwebwe wigeze kubaza ngo ese ibyo bintu babikora umunsi umwe cyangwa ibiri? Oya, ni ibintu bishobora gukorwa nk'umwaka wose, 2, 3, meme n'5. Rero ntabwo bikorwa brutalement nk'uko abashaka kubirwanya babivuga. Ni ibintu bikorwa gake ku buryo bishobora guhagarara nk'imyaka nk'itanu meme n'7. Keretse ababikoze bakuze bagira ngo babyihutishe kubera ko bakererewe, nibo bagenda babikora vuba nyine bafite ihubi kubera ko batinze kubikora. Ahubwo ndasaba abantu baharanira uburenganzira kucyumva. Ntabwo iki kintu gikwiriye gushyirwa mu murongo w'ibyangiza umubiri w'umugore, kandi ahubwo iki kintu gituma umugore yiyumva neza nk'umugore, akaba umugore koko wuzuye. Iyo yagize icyo kintu gituma ashimisha umugabo we, ni nako nawe aba yishima. Keretse niba dukorera ubushakashatsi. Ariko Alice yakubariye ko n'abatabikora bashimisha abagabo babo. Ndagira ngo wenda akakantu ngafate nkagereranye no gusiramura, kuko birajya kugenda mu mujyo umwe, byose bikorerwa ibitsina. Abagabo bashishikarizwa gusiramurwa babwirwa yuko ari ibintu bibafasha kutandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Abagore baciye imyeyo kubera ko ubushyuhe buva muri kiriya gice cyo haruguru bukaza muri biriya bice nanone bimeze nk'ibitendera. Uko agira ubushake niko bigabanya gukomereka mu myanya ndangagitsina igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Ubwo n'ubushakashatsi bwakozwe nande ga Mugwiza? Ubwo reka mbugize ubushakashatsi bwanjye bwite, hanyuma nsabe abakora ubushakashatsi, kuko ubushakashatsi bugira amategeko bugenderaho. Ego. Ababishinzwe bazaturebere
niba umugore waciye imyeyo akongera ubushake mu ihuzabitsina nta kuntu byaba bimugabanyiriza ibyago byo kwandura agakoko gatera sida. Byashoboka rero ko kuba abantu baraciye imyeyo byaba byabafasha kugabanya ibyago byo kwandura. turiko turasozera kino kiganiro ariko kubera ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryashize igikorwa cyo guca imyeyo mu mugwi ugira 5 muri ya mabi yo gukonona ibihimba by'abagore. Twashimye kwifashisha muganga avura abagore Gaspari Ntahonkiriye kugira ngo atubwire nimba koko guca imyeyo byoba bibangamira cyane abapfasoni. Hama atubwira ibi bikurikira. Mu bijyanye n'indwara za ginekoloji nta ngaruka nyinshi tuhabona. Nkanjye maze imyaka nkora muri ako kazi sinibuka abantu baba baranzaniye bo kubura kubera bagize komplikasiyo y'ibyo bintu, kandi biranumvikana kubera iyo elongasiyo nk'uko bayiguze ntaho bakata, nta n'ibintu bakoresha bikomeretsa kenshi, nicyo gituma cyane ingaruka. Ababigwanje bavuga ko nk'ivyo bakoresha usanga ari nk'ivyatsi canke amavuta rimwe rimwe gashobora gutera abana b'abakobwa babikorewe kuvyimba canke kugira ivyo bita infection. Birashoboka kubera cyane cyane ko babikorera abana batarakomera neza, niho ibyo bihimba bitarakura neza, birashoboka ko bigira komplikasiyo neza. Ariko ihambaye nuko iyo nkurikije akazi ka misi yose je nkora, sinibuka ko maze kugura abantu benshi banzaniye bavuga bati uwo muntu ikomplikasiyo umugenzo, kandi n'abandi iyo niko nukurikirana ibyandikwa sinumva ko izo komplikasiyo nyinshi zibaho. Nuko bishobora ko bikorwa n'abantu babimenyereye bakaba bazi ingene birinda bene izo komplikasiyo naho zoba ntizikomere cyane. Ibi ndabibajije kubera yuko ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rishira mu rwego rugira 5 mu bikorwa muri vya bindi bita female genital mutilation. Bakavuga rero yuko ari ibintu byo kugwanya ico kimwe n'abari usanga bakase ibitsina. Ndabyumva, ariko niyo classification kwikiranye neza urabona neza ko harimo ubudasa bukomeye. Baravuga bati mutilation ni ukuvuga ni nko gukata. Ni ukuvuga ni nk'uko bavuga uti ni igihimba cy'umubiri cyakaswe, kandi tukaba tuzi ko ibihimba by'umubiri byose biba bifise icyo byagenewe bikora. Ni ukuvuga ukase igihimba hariho akazi k'icyo gihimba uba wishe. Ariko muri uwo mugenzo wa kinyafurika nta kintu na kimwe bakata, ariko nabo barongera bakoresha, ariko ntibakata. Kandi urumva ibintu bakoresha nta na kimwe gikomeretsa. Kuvuga yuko nawe bari bayikarasikiye babishyize kuri niyo ya 5, kandi ukurikije neza n'ibyo bandika baravuga bati ukuntu bayita nka mutilasiyo benshi ntibabyumvikana ko baravuga ati mutilasiyo ni gukata kandi ukanabuza akazi kw'icyo gihimba. Ariko uwo mugenzo wa elongasiyo nta na kimwe ukata kandi nta kazi, nta fonctionnalité yononekara. Nicyo gituma mu gifaransa bavuga ati hari deba, bahari bavuga ati iyi kuyishyira muri mutilasiyo ntibyumvikana, ahubwo bakwiye gutuma bakareba iyindi rubrique bakayita ko ari elongasiyo. Hanyuma kandi hari akandi bavuga yuko gashobora kuba icyo gikwaye gishobora gutuma wa mwana w'umwigeme ashobora gushaka gukora amabanga yabubatse hakiri kare. biranumvikana kubera ufashe umwana akiri muto akiri imyaka 11 nka rimwe twakwita ko ari nka masturbation. Umwana umukanguye ko akiri muto ugatuma ashira intere nini ku bihimba byiwe, kandi muri iyo myaka abana ntibiba birabaza mu mutwe. Izo manipulation ziba bishaka kumutuma koko intere yongerekana, kandi ibyo bikeneye kugira umuntu avyige neza bakakurikirana tukamenya neza ko ari byo. Mugwize ngira ngo urumvise muganga uko avuga cyane ahahereje avuga yuko ibi bishobora gutuma umwana koko bisa nemwe byo masturbation nkuva twe mu kintu tuva kwikinisha. Mugabo mukanya wanavuze yuko nk'umuvyeyi aje kukubwira ati ndashaka umwana wanjye ndamukorere, mumubwira ati ntarenze santimetero, ntimubona yuko umwana mama muri ko muramushira mu kaga? Ntabwo ari kenshi biba vraiment nk'uko muganga bivuze, abariya bongeraho nta kintu bakuraho na kimwe,
ikindi imikorere y'icyo gihimba iguma ari imikorere uko yari isanzwe imeze cyangwa se niyo hakwiyongeraho ariko nabo nyene ntibaba bakimeze nk'uko bavutse ariko kuba utameze nk'uko wavutse ahubwo ukarushaho kumera neza bitandukanye na biriya bavuga bya mutilation byo gukuraho ngo kugira ngo umugore atazabishaka ngo agasambana n'abandi bagabo urumva kongera ubushake no kubugabanya OMS bihuza gute aho ngaha ngira ngo u Rwanda n'abaruyoboye Afurika n'abayiyoboye twakagombye gushyiraho ikintu gituma tubwira OMS ngo havereka kuvogera imico yacu y'abanyafurika ariko none wumva kongereza ubushake ho atari kibazo ntabwo kongereza ubushake ari ikibazo nabisobanuye kuva kare nta mwana ugikorerwa biriya bintu bikorerwa abantu bakuru bamaze kugira imyaka y'ubukure babikora ku bushake bwabo abana batoya umuntu ubikorera umwana nabivuze ni umuntu umwe ushobora kuvuga ati ngiye kubikorera umwana ugapfa kumugira inama ariko wenda ugasanga ntanabikoze Alice wumvise ibyo dogiteri avuze icyo ngiye mbivugaho yaba ari ukumwongerera ubushake yaba impamvu ari yose tubanza tuzirikane ngo ni umwana kandi hariho uburenganzira bw'umwana umwana ntabwo atanga uburenganzira bw'uko hari ikintu akorerwa ku mubiri bitewe n'uko aba atari yakura ibindi byose bifuza kumukorera cyangwa ikintu bareke akure abanze arenze 18 abone guhitamo ko hari ibyo akorerwa cyangwa adakorerwa naho ubundi kuba ko yakongererwa ubushake n'abatarabwongerewe nabo tubona batwiteguye ko bakora imibonano mpuzabitsina kandi uretse kubagira inama y'uburyo bwo kwirinda n'ibindi usanga n'iyo mibonano mpuzabitsina bakora utanahagarika ko bayikora ariko icyiza ahubwo tukabaha amakuru kugira ngo niramuka binabaye bazirinde gutwita wenda inda itateganyijwe cyangwa kwandura za ndwara cyangwa se mu makuru tubahereza akavamo n'inama yo kwifata ku buryo banifata konsani yanjye cyangwa se icyo nshyizeho umutima si uko babongera ubushake cyangwa iki ni uko ari abana gusa ariko ico mugwiza yakubwiye ko kitakibaho kandi twebwe dufite amakuru uko bibaho twebwe ntabwo HDI turi kubuza abantu ngo bice imyeyo cyangwa bigira gute ntabwo bitureba umuntu mukuru afite uburenganzira bukorera icyo yifuza ku mubiri we naho ku bantu bakuze bo umuntu afata imyanzuro bitewe n'amakuru yahawe bitewe n'amahitamo runaka yabonye abantu bakora ibyo bashaka ku mubiri yabo icyo twe duhagazeho ni abana bari munsi y'imyaka 18 abo ngabo tutitaye ku ngaruka tutitaye kuki ntabwo bakwiye kubikorerwa bitewe n'uko ari abana gusa niyo mpamvu yonyine mwebwe nk'ishirahamwe nk'ubutumwa mwoha ba mugwiza n'ubuwe turabamenyesha gusa niba bakabikorera abana batoya munsi y'imyaka 18 bamugwiza iyo cyose bakabikorera abana munsi y'imyaka 18 ibyo bakora ntabwo bitureba ariko niba wabaganye ari umuntu mukuru yizanye ibyo rwose ntabwo bitureba none Alice Kanyana nk'umunyarwandakazi w'umutegarugori wewe ubwiwe wo muca wubona gute ngewe rwose ntawe umushyigikiye habe namba ego mugwiza nawe turiko turasozera Alice uwo muha ubuhe butumwa nk'abantu basanzwe badashigikiye uko uyu muco bandanya uwo babwira iki nta butumwa bwihariye nabagenera kuko ibintu bakora ni ibintu bashyigikirwamo n'abashaka kurimbura imico gakondo y'abanyafurika bitwaje ko harimo ikocana nibyo koko mu mico y'abanyafurika imwe irakocamye ariko harimo n'imico myiza kuyikomatanya ahubwo nicyo kibazo ufata imico y'abantu bafata abakobwa bakabaca ibice bimwe by'ibanga ukabivanga no guca imyeyo ukabikomatanyiriza hamwe ni ukurengera ngewe rero nkavuga ngo nk'uko umuntu agira uburenganzira bwo kuba yakoresha plastic surgery akikuraho inda imugoye nk'uko umuntu yagira uburenganzira bwo kwishyirishaho tatuwaje nk'uko umuntu apfumura amazuru umunwa umukondo ku bitike ntagire umuburanya ni nako abantu bavutse bafite udutsina dutoya bafite uburenganzira bwo kutwongera mu gihe bikozwe neza n'abakobwa nabo bashaka kugira ngo bongere imyanya yabo y'ibanga nabo bakabigirira uburenganzira hanyuma nyine nkunga mu rya Alice umwana mutoya ntabwo byemerewe kubimukorera ariko ibindi byose ni umuto wacu twakagombye ngo gushyigikira ni mugwiza reka ndagushimire wakoze kwitaba kino kiganiro namwe murakoze cyane ego Alice nawe ndagukengurukiye kuba witavye kino kiganiro nakoze cyane namwe ikiganiro c'imbura imvano c'umunsi kigarukiye ngaha mwari kumwe na Siriake muhawe nayo muhinga bw'ivyuma mwari kumwe na Jonathan Mwangi naho utaha